Kembali pergi ke pelok kujur barok ke juga sana kini kesini aku jangan ngangit bepidon hakemet ke bakoi bekia. Di pelok mentah video ngan rak sepi ya kini ke Tylli ke laki dro. Ki baon sama Khalai mentah ke Tarik jong ni upanai. Hakane ke Sngi Saitjaiñ. Bat kini ke laki dro barok Tylli kilong ki ba tat dor bahadok tak kan ba ki price kilong ki betenat bahadok tak. Di pelok page hadu banakut kini video kenang ba pinyo ba ki jing tip ki ba kabenia sepang kini ke laki dro bat pinti peru kumno ba pinyo ya ki tiket lang ba ke online. Bat hang no pinyo ya ki tiket. Develop kecing berpat itu kendiat ada long kepala sengah hasil lem kena video cek develop kerja jong pik nang bama kiru kintip nang makin yok bantet di tiket jong kena kalau kita kum kecing ram develop kena kewe kalau kita bala penyait dah kasih tu sentai kat ada loy dan kebentar ban mi phone ban senai ke school building kador jong ke tiket tang lai pheu tangka kat ba ki price kilong ke betenat bha do kata kata ladan jor bat kidor jong ke tiket tang lai pheu tangka first price de ke bolero second price de ke espresso third price de ke scooty pada kini kalau kido an Khalai ka ke chinong jala ya Sngi hill district haka madan jong uma monwan dekat di perlu ada pikwa ban yo ye kini tiket la pikwa ban thet ye kini tiket jong kini kalau kido pila ban thet lang bak online whatsapp haune number khandai line riu arsan sau riu weinon pasal kini ke wepat ke baan sama Khalai haka ne ka Tarik jong ni ubanai haka ne ke Saitjaiñ kene la penyai da ka doba chnong tra ka dor jong tiket tang ar pheu tangka ka baki price kilong ki baitenat la da dujor bat ka dor jong tiket first price da ka alto kiten second price da ka scooty ka third price da ka pisa ka balai pheu hajar tangka di pelok la pikwa bathet ye kene ki tiket phi online ye kene ki tiket da ka ba whatsapp haunu numban ru khandai no khandai new san phra new arway